Birta kalang rapet aratu ana pansimi apransinil hinpen kardom apachredo kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang Dipu Treasurer Asai Hemlong Chokamara tum aron repen tangka ka changun tap lama puthak pen All India Student Association lapen KSA tum chelang si phrengkia mai kang ni Karbi Longri ke opposition party tum chelang pet semi Karbi Longri ke BJP aphan pademun ABC BJP Assam Pradesh Amaipu Dilip Saikia pen pachini pon Dipu pen man jatowar adak 7 mile long ahritang rak pen pai da phane patong ajok adimlong mat inu da pran kedam Saint Anthony High School Nagaon along an nitom pherengki raikom be pen ka humbridam non birtang ton pen puthot lang ponik sinan Arkoi ni phai kep ani aisa la pen KSA tum chelang pen si pherengki amai kani pon Dipu Treasurer Asai Hemlong Smi Chokamara tum aron repen tangka ka chu hangpen ke chu panglim aputhak sami KSA korti atum pen video la pen social media long sami pach thang plup la pen birta long ante pach thang pon plup lo Dipu Treasurer Asai Hemlong Chokamara atum pen aron repen tangka ka chu hangke panglim aputhak sami ar julong veralo la suputhak sami pineng anara tum chathan pon rentilo bol sami approve awi mate amohor mate video ka deda jok pensi kine ponji pan masap isung dokoklo Bon semin non bangke KSA korti atum pen approve mati amhor la pen a videos tami social media long ta pa thang pon lab lo lasi lason ke chu pangli mo chokomara tu phan ki anghoi pen masi ing than bek nangji anghoi pa suntuk mati ka pregadim terek chot le putang ti mo phi alang li tum pen ki lason ji puthot choklem pon thulipu lasi alang li tum phan ki anghoi pen masi ing than pon bek nang pu Lapuson tak thisi Karbi Long Thomas Council atum pen sai kereng pon labangki ARO SK Mondol atum masmi Longli patak Islam pon along tangka chen longli chong si inud bak ARO SK Mondol atum tangka chen del putang ti ang hoi pen smi ing than pon pet pu busi Karbi Long Thomas Council atum pen lam riding pon lo mon ma komane jong si inud bak Mondol komane bang si inud SK komane bang si inud ARO jong si tangka sikai si patak ke ena men pen Longley phelang men pen jong si circle fees ke dam man mane jong tangka sikai sike hangdo polota immediate complaint apinoi ani si bena mo se sakuri kang thani lak suspension nakali direct dismiss claim poni la bangke pini ladak bang cheparai pon so lambang Lapuson tak thisi Karbi Long Thomas Council along pen smi department thongkep along smi penang ana tum ke chu pangle matum du lasi Lapuson ke chu pangle matum phanski ang hoi pen pasuntuk mate ang hoi pen than pon perek ti asaisi Karbi Long Thomas Council atum pen smi Lapuson si lam riding pon nang ji pusi KSA la pen ki aisa tum pen bang su pher ki malong pen pachini pon thu lam ti bangke ni ladak telang de adirak chini no je ladak ani ngong angku pen ta ladak treasury office along and tangka kian aso lam ti bangke arjulong bom no kita me isi proof awedat joni si lam jong jong nang nak no kita pini arni bangke lit tumalo Karbilo charge song ajir po alang ditum dam si proof ta long lo si video clips dolo lapen kena so video clips bang social media long ta viral dan lasi udah me ladak non dobom BJP ruling party itu inji bom tadi je karapon fini bon sidame ini arni nang klang kubom je karapon mang ong kubom tang si ekdam long lo lapen ke ladak contractor ka choklem tumhan kuno lapen ke ladak pensioner tumhan kuno tame ladak poisa kian nason pensi arni da dambom tilo lapen non ke damtang arni hodak council pen isi resolution ended lu je ladak SK Mondol ESO apan SO kita latumhan tangka en theglong lok lote kumania korting jiratum kota kian amen pen pu tangka kian heglong lok pustame social media long no video clip long pa viral dia pute immediate action endi puse alang itung hadak resolution en pono lasi lasto alang mabangke only hadak mondol office dot kali lake ladak 30 department long kala so hormu bangke effect bek nahi lalu pulote ladak tangka kian kanghu corruption bangke asabo intoni kusini limat sadam lapen bangke enbek nang polake lasi non kita ladak alam ki klang rok lo je video clip dolo proof ta do lab lo ladak bangke non bangke lapan transfer plot tu bangke nilitum proyek la bangke asakuri si terminate nang po alang phanke lapan ke sakuri khan bek nang po han the pulote lapan transfer plot pulote along kaprek ta so officer pustame alang li corruption bangki claim nang po
lasi alang ni phan bang ke sakuri bang phan bek nang po lapian party department ta laso abang ke effect lam nei only ladak yaro office tot bukali party department ta labang ke effect lam nei non ke bang zi MLA kilik a hut ong dung a vut pen BJP atum ke pai pon thek ji phan busi ke dam tang ar koi ni phai sir kep arni west Karbi Anglong dong kam lang sdu pathu klam long BJP party atum pen joint extended amai paman pon laso amai long Karbi Anglong lapen ke west Karbi Anglong district arlu district committee ke duan morcha ke duan mondol committee ke duan atum pen non ke bang zi MLA kilik a hut ko son pen sik Karbi Anglong lapen west Karbi Anglong district arlu MLA ang hoi Paul stemi BJP tum ke pai pon thek jima pusi labang so amalang semi than chibum pedopon labang so joint accident amai along semi aluhi aman pen BJP Assam Pradesh amai phu MP Dilip Soikia CM Dr Tram Ronghang Assam Deputy Speaker Dr Numor Mumint Karbi Anglong Thomas Council Chairman Raju Tisu BJP West Karbi Anglong District amai phu Rodip Ronghang BJP Karbi Anglong District Committee amai phu Roland Killing EMS MEC lapan ki BJP along claim bang phubang phitumanda chitong dun non ki bang ji MLA kilik aphat kumasi ticket kelong ji ma ki Central Election Committee atom ban si ingwai ponpu dak pen ki amen lisi pothai un chonji usi BJP Assam Pradesh amai phu MP Dilip Soikia pen pa chini pon lapen ki Karbi Anglong opposition party atom chilang pet stemi Karbi Anglong ke BJP havan parem ilang batalang lipen pa chini pon thu board hol ben great sontimum Karbi Longri Abirta কেৱল টানি আনিব নোৱাৰে তেওঁ বাৰে বাৰে সদায় কয় যে দলৰ টিকট দিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন যিটো আমাৰ সমিতি আছে চেন্ট্ৰেল সিলেকশ্যন বা চেন্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটি তেওঁলোকেহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে গতিকে বিজেপিত যিটো টিকট দিয়াৰ যিটো প্ৰথা যিটো কৈছো বা প্ৰচেছ যিটো কৈছো সেই ব্যৱস্থা আৰু প্ৰথা হ'ল যে আমি হয়তো ইয়াৰ পৰা নাম পঠিয়াৰ পিছত চেন্ট্ৰেল আমাৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী বোৰ্ড হয় চেন্ট্ৰেল পাৰ্লামেণ্টাৰী বোৰ্ডত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বোৰ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত সভা হয় এই সভাতে প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হয় কেতিয়াবা কিছুমান কথা জানে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইলেকশ্যন খেলিব এইটোতো আৰু মানে চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ নিচিনা কথা আৰু মানৱ ডেকা লখিমপুৰত একত্ৰিত বিৰোধীয়ে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে নেকি কাৰ্বি আংলঙত বিৰোধীটো একত্ৰিত হোৱাৰ কথা তেনেকৈ যিবিলাক কথা কৈ আছে গোটেই একত্ৰিত হলে আমাৰ মানে ৰাইজৰ ওপৰত গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিব যদিও একত্ৰিত বিৰোধীয়ে 150জন মানুহৰ দ্বাৰা প্ৰটেষ্ট কৰে বুজা নাই আৰু যেতিয়া আজি আমাৰ সভাত যেতিয়া এটা বুথৰ সভাত যেতিয়া আমাৰ 5000 কাৰ্যকৰ্তা হয় 6000 প্লাস 6000 বা যিয়ে নহওক 5000 ধৰিলো য'ত 150 আৰু 5000 গতিকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব ৰাইজ উন্নয়নৰ পক্ষত আছে আচলতে এইবিলাক যে নেৰেটিভ এটা এই যিবিলাক বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আনে বা অপপ্ৰচাৰ কৰে বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰে ৰাইজক এইবিলাকে বেছি দিন মানে মানুহৰ মাজত এইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ মেদ নাথাকে যিটো কোৱা হয় ar koi ni phai kep ani dipupen manja towar adak 7 mile along Ihumabad AS09 G7867 pen kaprek hemkong long gatstong erikang tangraga jok pensi adimolong mat inuda pran kedam ngaban bang hnitum ering tangrak pen aring hukesu raikom sai khi atum pen tong sekot pen adimoklong an palidam si aring hukesu tuma phan bangke silang pon bomlo labang so pathak larda galam chini jipan si raikom sai khi atum pen spreading mansi karchupeter tok lapan kritarli besai ding pon bomlang Nogarong Spin North Hybergaon along St. Anthony High School along Luka Charlie lapan hostel apan isivar saidu. Abang su school long sme lothan bang atum ke texture lapan ke spaduk pika jok pensi. Kedam tang ke basadlang hut pensame kolong pensame mesen pensi sadlang spon dun rentilo. Lapan ki school hem arlulong sme AC smart class du lapan ki high secondary school angdeng arts commerce lapan science stream Charlie ji pensame war sailong ponji. Lasi mesen pen loka Charlie dunji phan ning hang lapan ki klardak pen kachini ji phan 9435063145 along humri ignun hamren per kombe Karbi Longri Abirta. Well, a very good morning. I am Mr. Simon Thomas, who is originally from Kerala. I am the principal of St. Anthony's School, Nogong. The school has established in 1996. We are going to complete 30 years. And more than 18 batches from HSLC came out with a successful result. Our total result percentage is 99.5. We also got the 7th rank, state rank,
2020-21. And we have the facilities like a hostel for boys, day boarding, and we have got AC classrooms and smart classes we are going to introduce. So you see, this is one of the best English medium school. We are strictly following only English medium. The name of the school is St. Anthony's English School, Nogong. It is in the heart of the town, Hebergaon. It's called Karampatti, North Hebergaon. So people from different part of Assam joined here. Many students from Morigao, Guwahati, Karbi Longri joined in the hostels and they successfully came out. I wish them all the best. And you all are welcome to St. Anthony's School. Thank you. 600 students, seniors to class 10. We also had higher secondary during the corona time. They temporarily stopped. We are planning to start in the future. Commerce and science, but we stopped during the corona time. At present, we have that going to appear 44 students. Last year, 55 students appeared. Karbi and East Karbi, many students from the beginning. They joined here when the classes 5, 6 and all, and they stayed more than 7 years, 6 years and pass out. And last year also the second top fellow, he was from I think West Karbi. Pini Abirta ki lan sikyang ton paniglo si Domi Thangmi Kardom.